ya dushatse gushima Imana ariko tutaragira icyo vuga reka nsabe Mbabazi Patrick atambuke hano reka nsabe namushikiwe natambuke yangu wo karaza sawa reka mbaze mpeze madamu mikura abanza avuge hanyuma ndaza kuvuga nyuma. Yesu ashimwe cyane. Reka mumfashe abantu bose bari hano duheze Imana icubahiro kuko akora imirimo ikomeye twe tutabasha kuvuga cyangwa ngo tubashe kurondora. Ni Imana ikora ibikomeye kandi gahindura ibihe. Reka tuyihe icubahiro, duheze Yesu icubahiro. Haleluya, haleluya, amina. Reka twongere irindi rimwe duhe Imana icubahiro muri uyu mugoroba kuko ko murabona ko mberewe n'ukuri kuba mpagaze hano ndi kumwe n'uyu muntu ko murabona ko mberewe. Reka duheze Yesu icubahiro. Haleluya, 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 amina. Tutarandira cyangwa ngo dutinde, dushima Imana yaduhaye umugoroba mwiza. Imana ishimwe. Uyu ni umugoroba twasengeye, turabyifuza, twinginga Imana ngo nimba bishoboka kuko ni Imana dukorera idakoze isoni izabashe kwigaragaza. Dushima Imana kuko ari Imana izayirarikira. Imana ihabwe icubahiro. Imana yaduhaye umugoroba mwiza wo guterana. Imana yabikoze ishimwe kandi kuba ntagikuba cacitse tukabasha guterana bangana gutya ni umugambi w'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Reka ndatinze cyane, dushimiye abantu bose bitavye kuri uyu munsi. Imana ibaha umugisha. Dushimira ubuyobozi bwa Karumeli, mutubera abavyeyi beza, mukatuyobora muri byinshi ndetse mukadufasha mu muryango wacu. Ntaco twabaha ariko Imana mukorera. Imana izabagirire neza. Reka dushimire abantu bose batwitavye, harimo abatumire twatumiye, abacuranzi n'abandi bose muri rusange. Imana ibagirire neza. Reka dushimire Mbabazi kuba waremeye ukatubera imfura kuko Kofa bivuze. Turabyishimiye. Imana yo mwijuru iguhe umugisha ndetse na mushiki wawe muradufasha, muratwubaka. Imana ibagirire neza. Ndangiza reka nshimire uyu muntu muhamubona hano, sinogenda ntamushimiye. murambabarira cyane. Reka mushimire mu ruhame rwanyu mwese mubyumva. Papa Daniela ndagushimiye, warakoze. Ibyo ukora ni byinshi kuri twebwe ariko akarusho kuri njewe urenzaho. Ibyo ukora ko byo kunkunda n'inshingano zawe ariko kandi urabirenga ukashigikira mu murimo w'Imana. Sinifuza kuja gutaramba ngo ambere imbogamizi, sinifuza gukora ibikorwa mu itorero ngo mbere imbogamizi. Wambaye hafi, ndagushimiye. Uzakomeze. Yesu aguhe umugisha. ya arakoze ku mashimwe arangije gutambutsa. Muzukuri sinzi aho twahera kugira ngo tubashe kuvuga amashimwe yacu. Sinzi abantu bacecetse basakuje, sinzi impamvu. Umvikane. Amen, amen. Reka twumvikane mureke gusakuza. Ya nari mvuze ngo sinzi aho nahera muzukuri kugira ngo tubashe kuvuga amashimwe dufite mu mitima yacu kubzo Imana igenda dukorera umunsi ku wundi. Kuko mubizi hari hashize igihe kirekire ntari kumwe n'umuryango, ndi a distance. Nukuvuga ngo buriya abantu wenda abatari kumwe n'ababo hano niyo bashobora kubyumva
kubera ko hari igihe uja no mu kazi bisanzwe ukavuga ati wenda hari urashobora kudataha. Nibisanzwe kubera ko muri kiriya gihugu mu by'ukuri habamo ama-accident menshi. Yego, Imana imwakire. Habamo ama-accident atandukanye, ariko muri mu minsi yose y'imirimo dukora, Imana izigenda iturinda umunsi ku wundi. Ngize umugambi wo kuza kubasura hano, ndavuga ati ningera hano mu by'ukuri tuzashima Imana. Gusa uburyo twari twabiteguye siko wenda bishobora kuba byagenze. Arakoze. Narivuze ngo uburyo twatekereza gushima Imana siko byagenze, bitewe n'impamvu, bitewe n'ibihe. Hari ibihe biza bikaza ari byiza cyangwa se bikaza ari bibi, bikaba byakwimira wenda imigambi mufite. Ariko hamwe n'ibyo turashima Imana mu by'ukuri. Narivuze ngo uko bimeze kose turashima Imana ko bimeze gutya. Ikindi turabashimira mwese mwabashije kwitaba kuri uyu munsi muri iki gitaramo kidasanzwe, mu nzego zose, abayumbe, abaririmbyi batandukanye, mwese mu by'ukuri turabashimiye cyane. Rero icyaduteye gushima mu buzima bwa minsi yose mbamo hariya cyangwa se wenda mu kazi nkora, hari igihe nigeze guhura n'ikibazo. Amen, amen. Birashika, sorry. Narimvuze ngo mu kazi nkora ka minsi yose hari igihe nigeze guhura n'ikibazo, fashwa na Mbabazi na mushiki wiwe mu ndirimbo zabo baririmba. Ni ikibazo nahuye naco kitanturutseho, si ubugwayi, ariko ni ikibazo kitanye n'akazi, kandi n'akazi nakora mu buryo, reka mbivuge muri ubu buryo. Nari nikoreye charge z'abandi bantu mu buryo iyo byari gukomeza gutyo tibyari gukunda ko mbasha kurepara cyangwa se wenda kwishura ibijanye n'akazi nkora. Hanyuma mpura n'icyo kibazo, niyambaza inshuti, niyambaza abavandimwe, niyambaza abakomeye, niyambaza abo nabona ko bandusha ubwenge, niyambaza abo nabonaga banayifite wenda n'ubushobozi. Ntibizakunda. Ubwo Mbabazi nibwo bari barangije gusohora, hari seri yabo barimbyemo indirimbo zivuga ngo Imana y'ibihe. Sorry, sinzi kuririmba. Nuko izo ndirimbo ndazitegera, maze kuzitegera mbura uburyo nsubira mu rugo kubera impamvu zako kazi nari ndimo. Ndaraho hantu nahamaze iminsi 3, kandi tibyari ko binyafekta nje nyine, nukuvuga ngo byari ko bizafekta n'abandi bose. Mu by'ukuri aho nabonye ukuboko kw'Imana. Higa umuhigo ndavuga ngo ningera hano mu Burundi nkabona Mbabazi, nzagerageza gukora akantu gatoya gashoboka, byibuze ndebe ukuntu nanamupromotinga mu mpano ye afite yo kuririmba. Ndaza ngeze hano naramuhamagaye, araza mu rugo turaganira, muheza mubwira ubwo buhamya, mubwira yuko mukunda, mubwira yuko mukurikirana, kandi nibyo ndamukunda.
ngerageza kumaza ati se niki nakora kugira ngo mbashe byibuze kugupromotinga muri no mpano yawe. Bo bitewe nuko ibihe byari bimeze ntibyakunze. Ejo bundi turongera kandi turabiganira nawe, nibwo twiyambaje pasiteri, turaza turamubwira ati bitewe nuko igihe kimeze waturonkera umwanya noneho byibuze tukazashakira Mbabazi umwanya akaririmba, hanyuma kugira ngo mbashe kumva nshitse, mbashe kumva nezerewe. Pasiteri arabitwemereye. Kuri ubwo rero pasiteri n'itorero ryose rya Karumeli mu by'ukuri turabashimiye cyane kuba mwaratwemereye mukaduheza uyu mwanya. Rero Mbabazi natekereje mbura icyo muhereza, ariko nanone muco wacu wa Kinyamurenge hari ikintu umuntu azakora ugasanga nticibagiranye. Mbabazi ni umusiribateri ntarashaka, kandi iyo aruriho ya no umukandida. Kandi rero iyo umuntu aje gukwa, mu nkwano ziwe, hari inka zimwe bazashira imbere zazigendera imbere akavuga ngo nizo zirongoye izindi. Mbaba izo nka uko ari zibiri nziza zivyibusha, twaricaye turatekereza mu rugo, dusubira mu mashimwe, ariko mu mashimwe yacu akagenda agaruka mu ndirimbo ziwe. Turatekereza turavuga ngo se turabigenza gute, Mbabazi turamugira gute, Mbabazi mu rugo. Rero za nka zibiri zigendera imbere mu minsi mike yandazikugezaho. Hanyuma rero nanone ari kumwe na mushiki wiwe bakorana umurimo wa minsi yose. Hari amakuru numvise, ayo makuru naje nzagiramo uruhare kugira ngo nababashe kumufasha. Rero ndangiza ndishimye cyane mu by'ukuri kuba hano, kuba ndi kumwe na Mbabazi. Ni umugambi nahize, sinawuhigi hano ngo nuko mbonye Mbabazi, oya pe. Naravuze nakaza mbaza umugore nkamuza atari ko mubana na Mbabazi abaho ngaho, nuko ndavuga ngo nimubona nzamubwira yuko azamfasha d'abord. Byo ni ijambo rya mbere, kandi mubwire yuko indirimbo ziwe zitanga umusaruro mu buryo bufatika. Mbabazi iyo ndi mu kazi ndi gukora nzamutegera ku isaha ya mbere nkarinda ndangiza akazi ndi kumutegera. Kandi Mbabazi agira umutwe mwiza mwubishe iryo jambo, agira umutwe mwiza. Mbabazi iyo namutegereye akazi kagenda neza. Kuri ubwo rero Mbaba ndishimye cyane mu by'ukuri kuba ndi kumwe nawe. Imana igumugisha cyane. Rero turangiza mu by'ukuri kabashimira abantu bose babashije kuboneka hano bitabye kugira ngo tubashe gusangira ibyiza nk'ibi. Ndashimira groupe y'abayumbe, nabo hari ukuntu tuza kuvugana. Shimira abacuranzi ndabakunda cyane, ni umwuga nakoze, nimba ari umwuga sinzi ukuntu umuntu yabivuga. Nabo mu by'ukuri turaza kubonana nabo, mbashimire ku ruhare bagira mu kuzamura abaramyi, kubera ko batari kumwe n'abacuranzi mu by'ukuri nta mavuta bogira. Kuri ubwo namwe ndabashimiye cyane mu by'ukuri uburyo mwitanga mugakora, kandi muri abacuranzi beza, ndabakurikirana ndabumva, namwe nkaba mbashimiye. Hanyuma rero ndangiza, twebwe ikidutera amashimwe
niyo dukoze ikintu kigafasha abantu suko dufite byinshi muri bikiya dufite nanone hari korari nza mbona hano y'aba mama babapfakazi dukomeze dukurikirane ya abo nabo narabakurikiranye numva ubuhamya bwabo mu nkutano bari bafite ngira umugambi ndavuga ngo ningera hano muzukuri nzababwira daboro yuko tubakurikirana kuri ubwo rero president wabo nawe turaza kubonana kugira ngo byibuze ngire icyo nshiramo muri kese yawe sawa murakoze cyane Imana ikomeze ibafashe kandi muguge neza. Okay Nico kandi genera umuntu wese ibimukwiye mugiye cabyo kandi genera umuntu wese ibimukwiye kandi genera umuntu wese ibimukwiye gabanya papa kandi genera umuntu wese ai kandi genera umuntu wese ibimukwiye kandi genera umuntu wese ibimukwiye Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi genera umuntu wese ibimukwiye mugiye cyayo kandi genera umuntu ibimukwiye mugiye cyayo. Tuzamura icyoro cy'Imana amaboko naheke Hallelujah. tuzamure haleluya Hallelujah. kongera tuzamure haleluya Hallelujah. ibihenti zashobora gukura wito yavuze niyishimeni herezo kandi Hagaze witangiye ibihe ibihenti zashobora wito yavuze niyishimeni herezo kandi hagaze ibihe ibihenti zashobora gukura wito yavuze iyo simeni herezo kandi hagaze kwitangiriro. Haleluya! Hallelujah. Bwana asifiwe. Milele. Igihe kimwe bigeze kumpanurira ngo nzogendera mu ndege twari tutaranayibona twatwirangiriza hejuru mu kirere kama mbona ibi bintu barampfunyikiye kabisa ariko mu ngoma Bwana asifiwe. Ico si cyo gitangaza. Bwana asifiwe. Yesu Kristo abigishwa biwe sinzi iyo bari bagiye bashike ngo bakiza abantu ngo barangize gukiza abantu baraza yazamenyekana baraza
bishimye bari kwihaya ngo twakijije abantu. Yesu arababwira ngo timwishimire ibyo ngibyo, ahubwo ngo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cyo mu ijuru. Bwana sifiwe. Bwana tukuzwe. Ibyo ntabwo ari byo bikomeye. Igikomeye nico Imana yampaye. Bwana sifiwe. Turabashimiye. Imana ibaho umugisha. Ejo bundi nararirimbye hariya hakurya mu bukwe. Undangiza uwo muntu wari wakoze ubukwe arambwira ngo ninyitore ibintu bibiri. Ngo nitore ko azompa ngo inka yifata rembo cyangwa urupeta. Nago rurahenze. Tiruhenze Kofi. Biteye ubwo ngurugwaje. Rurahenze. Bahenze. None simpamenye ukuntu bazagabura n'uwabo ari, ariko byose bizagenda neza. Nimba hari Imana yavuze ku buzima hagarara ku musozi n'ukuri ipfa kuba ariyo ihora ariyo kwishobora kwivuguruza n'ukuri niba hari icyo niba hari iki tuzamura ibiganza ku buzima ku musozi n'ukurizo ipfa kuba iyo ihora ishobora kwivuguruza n'ukurizo muhumure dufite imani idashobora kwirengaza marira yabera. Haleluya, Haleluya. Bwana sifiwe. Moze ugabanye uhetse. Niba hari Imana yavuze hagarara ku musozi n'ukuri ipfa kuba ariyo yabivuze. Baba we sawa kabisa, tuzamure dore nishobora kwivuguruza n'ukuri. Sawa kabisa. Niba hari icyo Imana ku buzima Shila asale bande desafele garbu. hagaragara ku musozi Sharia de bonistate. n'ukuri Sharia de sanse. wakuye kure mu mwijima ushiraho usibanganya Bama asa ate pakasa. Amateka mabi umidura musha wakuye kure we ushira kuva kumenye nami wacu musha buri munsi turi bane namwe kuva we nami wacu musha buri munsi naho nakwandika
kuva kumenye kuva kumenye mwami washumbera mushaburi munsi bivuge nawe naona kwandika we Prima autorité et me bande. Sila dropper. izukore Higna anelate etate. ona bikwiza Kofi tangare nanga zitatu subiraho gatoya da uvuge ngo izi sibanganya amateka Amateka. ikayafuta mabi ikayakuraho ako gusa. Bwana sifiwe Wanasifiwe. papa ugabanye turirimbane message ibashikemo neza Bwana sifiwe kuva kumenye mwami wajumbera mushaburi naona kwandika we No. izukore Lila ate beni teleba. ona bikwiza Rashari vreden. usibanganya sibanganya amateka mabi uhindura musha wakuye kure kuye Rabela kure bela bela bela. La la ta ta. ushira ona Yeme samuri kiganza nawe. oh Wibuka handi Imana ibyo yakoze wa munsi. Wibuka aho ugeze naho mwari muba naho mwari mutuye. Wubika ibitangaza Imana yakoze muri byabihe. Zamura iganza dutere haleluya. Zamura nawe hari icyo Imana yakoze. Zamura nawe.